namna seli therapy. Assalamu alaikum warahmatullahi nokku ka wonno de salmina on lando stay no jam partager le live no. Bonjour la famille, partout où vous êtes dans le monde, vous êtes sur la page de l'éveil Naona Shelly. Bonjour, salam, Masta de Guinéso. Partagez le live. Diallo Fatoumata Binta, merci, bonjour. Merci ma soeur. Ande kadi de mari toɓɓere molanande dans la spiritualité yen wawu faamude gurdam men ɗam yen wawu faamude dina men kam. Merci. Partagez le live. Merci Salam Boubacar, Diallo Youssouf, thank you from UK, Scotland, Husainatu Diallo, Boy, merci, Gassimo, merci, Malal Fafaya. Merci. Yewtere men nden ko yowiti hande ko fiyo banadama on andu ko o hombo ko honno o wawata yi'itorade. Andi yi'itagol hino satti sotigi bana jabal wongol banadam. Merci mon frère Mamadou Ba Kolangel. Il est très difficile de se connaître. No satti ha ka bane adama wawata yi'itade si tawi a jabal wongol banadam. Wonugol non bane adama ko golle molanaɗe koye ɗum ɗon tagaɗa kono ɓe ittete ɗum ɗon saari ka hawre leydi ɗo ɓe ittete ɗum ɗon ɓe naɓa e goɗɗum ngoo ɓay e newaki bana adama huɓindegol bana adama na ko newi waɗugol mo dammol waɗugol mo ɗoftiɗo fewjanteɗo won na ko newi tout un travail mais sa wawimo ittude e neɗɗan kako a naɓimo e goɗɗum o yi'itike ko o goɗɗum ngoo fii yo wonu nden ɗon hunde fii taw iwu e nden ɗon hunde fii o taw aybine fii yo lutto e nden ɗon hunde o wakkiloto yaafagol neɗɗan kakuyagal makko gal par ce que o hoolinama o jaɓinama ko nden ɗon hunde wonugol conscient ko ɓe wona taw humain ɓe wona bani adam ɓayne laaɗo alayhi salatu wassalam seenodi e dina kam makka tawɓe ɓe deññande koɓe yimɓe hiɓe jaɓi koɓe yimɓe tout court koɓe wawi jaɓde dina kam wiɓe ɓen kamɓe koɓe kohoɓe koɓe ɗum ɗo ɓen non tawi c'est difficile kara han daygungun hewtirta mo wona bani adama. Merci Mamadou Adib Diallo. Joni no heewi ko yiyeten yimɓe no immo inna kañum ko e kaɗo dina jeeya ko e ndeɗo fedde jeeya ko ɗo wontiri ko ɗo woni gonga mais la réalité ko laawi ɗiɗi pet woni kadna ɗo laawi ɗiɗi pet ko ndaygu ngun e niɓe ɗen ko amma hiɗa ka ndaygu ngun ko woota la spiritualité ndaygu ngun ko woota mais niɓe ɗen ko dolle ndaaro ka ɓurana si Allah no yodde fi ndaygu an nuur ko fi gotum o haala mais simo haalde fi niɓe julumade ko niɓe hiɗa wona noon ka nderɗen niɓe ɗon nodditora ndayi ɗum feddiki ko laawi ɗiɗi pet woni kadna ɗo ko ɗum waɗi si Allah waɗi jahannama e aljanna par ce que il n'y a que deux voies ko laawi ɗiɗi pet woni ko amma hiɗa ka ndaygu ma hiɗa ka niwre niɓe ɗen noon ko dolle degré voilà sa faami ɗum ɗo a natata go e feddiji a natata e yeddodiral a natata e jokkugol yimɓe par ce que a sikka ɗo joni hiɗa jogui diina hiɗa andi diina mais tawa firawna no ɓurnoma iman firawna no ɓurnoma andude Allah firawna e firawno yagal mo ngoy mo ɓurnoma iman par ce que firawna rewata no bani adama kanko mo andi bani adama wona ko rewete kanko bete mo andi ɗum mi fillito
hiɗa mantora ɗo joni dina maka, hiɗa mantora fedde mande, hiɗa mantora iwdi mande, mais tawa fir'auna o mo wonɗa wiide kefeer lanatullahi alayhi ka nder qur'an himo ɓurma iman, e peteke kanko rewatano bani adam. Kala deftere nde jannguɗa hara wona qur'ana, kala deftere mi innuma nde jannguɗa ka wonden ɗo hande janngande ka nde fuɗɗi ha ka nde hattoy, a yaali ton ella hay e hunde seke ellano e ma an d'abord, tu es malade d'abord, par ce que hay winduɗo deftere nde so immitinama hande kanko tiri o montana e hoore makko goɗɗi ɓe fillito ɓaawo qur'ana on ittede to, à l'exception de qur'an. Kala deftere nde jannguɗa kande fuɗɗi ha kande haaɗi an a yalton erreur ji, c'est que toi tu es malade, an ko a feetuɗo go wona wonɗo janngude ko a wonɗo moɗude. Yewtereji ɗi wonɗe jewtude hande ɗin e nder duuɓi sappo ɓaawi ka tawa buyno ton ɗi ala valeur. Yewtereji ɗi wonnoɗa yewtude hankin an tigiri hande a fildutako ɗi, hakke ko tawi ɗi hitta, hakke ko suttotoɗa galaɗi e may. La vie va ainsi. Ko Allah yewtata fii ko feƴƴi, o yewta fii ko fewndi, o yewtaya fii ko arata, parce que lui le temps ne joue pas sur lui. O kanko andi ko feƴƴi, himo andi ko fewndi, himo andi ko aroy. Donc o yewtata kon fof a taway ka o wallini wo a taway ko ɗon duwa walade, mais an e min ko yewtete. Si a yi deftere bani adama no way wo no way, no o jangi wo no jangi, a fuɗɗike deftere nden kande fuɗɗi ha kande haaɗi, ayni nde foppi ko nde goonga, c'est que ko an woni fenade. Toi tu es malade. Winduɗo deftere nden si imminama hande o montana e hoore makko buy, kanko tigri winduɗo nde o monta e goɗɗi, o monta e goɗɗi. Partagez le live, mettez le cœur. Ka haqiqa normalement no bana adama jangir wo ko non o famirta, si tawi ko a bani adama, si tawi ko a bani adama tawi a yaltali e cercle bani adama yagal no jangirɗa wo, ma no neɓirɗa e hunde wo, ma no fillitorɗa hunde wo, ko non famirtade ɗum ɗo noon ko sika neɗɗo. Ko ɓuri hewde kon si en jangi hiɗen duwa folude, mi fillito no bana adama jangiri o, plus tu apprends plus tu comprends, c'est naturel. Et kadi normalement no famirɗa o, no famirɗa ko non golle maɗen laaɓirta, ko non kadi golle maɗen folirta. Joni noon si tawi enen hiɗen jangude en wi hiɗen famude, mais golleji men ɗi ngala moƴƴude, ko ɓawoni e naɓirɗe, wona golle aduna na golle akira. Ɓay mi halna hunde wotere, mande bani adama o lutti kus ko tuma tawi o sikki kanko moƴƴereji ko woni wadde kon no ɗuuɗi ɓuri boneji ko woni wadde kon. Non, lui il est parti. Merci mon frère Tidiane Ba, Dansoko Mamadou Siré depuis l'Angola, merci. Mi fillito ndaaru ko wiyete, kala ko wiyete fedde a taway no ka hakkille o tigi ko o woni e moƴƴinde kon, ɗum ɗon no ɗuuɗi dewe makko moƴƴe ɗen no ɗuuɗi ɓuri boneji ɗon no wadde kon. Andi oɗo yihi na yawgotum o lutti on kus, ko gandal on ɗum marɗa, golleji dewe moƴƴe ɗe wonɗa wadde ɗen no ɗuuɗi ɓuri boneji ɗe wonɗa wadde. Kon ɗum adduma ya yaw e on catégorie ɗon déjà, ko parce que a fuɗɗoto jangude deftere kande fuɗɗi ha kande haaɗi a yiyata ella e meɗe, c'est parce que tu es malade. Ko ɗum addi feddeji, ko ɗum addi pewre. Andi neɗɗo pewɗo
ko ne yimɓe lowɓe ɓen yimɓe wuuruɓe e hoggo bewre ko dimankaku ka maɓɓe bewirgol gandal bewira diina bewira dambe bewira inde bewira position bewira parti kamɓe bewre l'orgueil c'est leur dignité ko parce que c'est des personnes ɓe wonaali yimɓe taw kunu nadde o bewa ko ɓay mo hooli himo ɓuri hino moƴƴi himo gayni mais o yejjiti ko si o naɓori ɗin golleji moƴƴi a yejjiti ko si a naɓori ko garanti on ɗum marɗa a naɓoray ɗi par ce que ko naɓorɗa kon peesoyte si a yaadali mum si a yaadali mum a yejjiti no heewi piiji bonnayɗi golleji yiltoto ka nder qur'ana ma yiltoɗa e kongude nelaɗo alayhi salatu wasalam golle maɗen si boni nafatama dambe maɗen nafatama musidal mangal nafatama inde maɗen ɓawade bonde hay hakkude men ngal arali e aya goto ka qur'ana ka Allah wacci bana adama sabu inde makko ne ma sabu musidal makko ngal ma sabu dambe makko de arali to ayata ma ayata nokka nder qur'an ayawal gotal ka Allah aybini bani adama sabu dambe makko de ma sabu inde makko ma sabu inde makko ala merci tija ala ayawal gotol ka qur'ana ka bani Allah wacci bana adama sabu inde makko ma leñol ma dambe ma kaw aybini neɗɗo sabu dambe ma leñol ma nationalité ayata fo no humodiri e gollal ngal bana adama on gollata ko amma ka imanu makko Allah wacciramo sabu imanu makko on ko holi ko ko fiɓi ko ma o wacciramo sabu tagwa kulol Allah ngol o jogi ngol ma ka geddi ka keferankaako Allah aybinamo sabu keferankaako ko woni e makko kon ma sabu faasiɓiyagal ko woni e makko wiyete ko les pervers Oumou Hawa Diallo, merci ma soeur. Masta de Guinée, merci. Partagez le live. Donc voilà. Ayi julɓe boy hande no dari e joni non ko honno ɓe wi ko gonga ɓeɗo kadi wi ko gonga jokki feddeji ɗin ɗuuɗi heyka ko laawi ɗiɗi petwodi ko laawi ɗiɗi petwodi. La lumière qui est la spiritualité et les ténèbres. Ndai gungun e niɓe ɗen ko e nder non niwre nden heɓeteɗa ko e nder niɓe ɗen heɓeteɗa par ce que ɓe arata tawaɓen ko e nder niɓe woni ɓe inne inde e nder niɓe ɓe inde taw inde ɗe ɓe anda hay ko firi ɓe nodde e laawi ɗi ɓe anda hay no wayi minnuma ɓe inde taw mawɓema ɓen inne mana ɓe innitire inde sa landike ɓe ko honɗum inde nden firi ɓe anda ɓe itta sadaka o ko denna bo sa landi ɓe ko honɗum ñawore denna bo ɓe anda ɓe naade e duɗal ya janngu diina ka ɓe anda fes ɓe naade école ya janngu école mo ɓe anda woni few ɓe nodde e aadaji ɓe nodde e piiji ɗi ɓe anda wallahi neɗɗo si jogike otowal ngal o andi moteur on no gollirta o andi chassis ji ɗi o andi suspension ji ɗi o andi
boîtier auto on no gollirta andi signal manji ɗi fof e neɗɗo waɗɗo eto auto école nagotu jogoto eto ko annduɗa kon soññatama ko anda ko ngo ɗum tampinay joni si tawi hiɗa janngude ala famde c'est ça parce que siɗa faamude gandal normalement siɗa janngude siɗa faamude a ɓeydoto si ha ɓeydike yaltay ka golle ma si yalti ka golle ma nafete nafa goɗɗo go donc musidɓe julɓe tedduɓe ne te complique pas la vie ko laaɓi ɗiɗi pet ko amma ngol ɗo laawol ko laawol ndaygu gon appelle la vérité la spiritualité la conscience la connaissance de soi ma laawol niɓe l'ignorance l'imbécilité gurdam hoggo daabeji ou l'orgueil et leur dignité ka tawata pewre ko dimankako ka maɓɓe ko ɗiɗo laaɓi na goɗɗum ngo woni yeeso to ɓe ɓuuta ɓe bewa ɓe ɓuuta ha a sikkay naka leydi ɓe woni a sikkay ka kammu ɓe woni c'est l'ignorance kono noon ɓe woni bewirde ko ɗum woni ɓe bewinde on va expliquer ça ko honɗum woni ɓe bewinde c'est parce qu'ils sont dans les ténèbres ils ne se connaissent pas ils n'ont pas la conscience de se connaître ɓe anda ƴewitagol hoore maɓɓe qu'ils sont en réalité parce que anda ka yiwɗa tu te retrouves sur terre anda ka yiwɗa anda adduɗon déjà ɗum ɗon yoni ka deƴƴa ndaaru kadi ka rewnaɗa ɗo ndaaru ko Allah rewnuma ɗo ndaaru ko Allah rewnuma ɗon adduma aduna ɗon koko hersira mo ɗum ɗo yoni ko deƴƴa ndaaru ka rewɗa ɗon ale retour mo waɗɗa ndaaru leydi ndi wonɗa jindude hoore ma ndaaru nange woni nge wonɗa iwlade ɗum ɗo yoni ko deƴƴa ɓaya ndawno ɗum ɗo woni ndaaru ñaameteji ɗi wonɗa ñaamude ɗum ɗo yoni ko deƴƴa ko itta ko ɓuutuɗa kon artira e place won ɗum bane adam kono no woni bewinde yimɓe ɓe ɓeni wala conscience koye nder dimension ji tati bana adama wawata heɓde ko wiyete kon la conscience c'est à dire andugol hisgol koye nder dimension ji tati koye nder eɓɓoreji tati eɓɓoreji ɗiɗi ɗin hiɗi hulɓini ha ɗi eɓɓoreji ɗiɗi ɗin koye nder niwre mana koye ɗin rewata koye ɗin kadi rewata si ara e ndaygu ngu tare annabi ibrahima alayhi salatu wassalam koye ɗin o rewi si o ari e ndaygu ngu arno e saayi ibrahima alayhi salatu wassalam nelaɗo allah kanko tun o woni ka ndaygu luttuɓe fof woni ka niɓe il était seul sur terre vers la lumière kanko pen kanko tun suutino ndaygu hoore leydi allah ndi fof pet mais tawi ko kanko tun woni sur la spiritualité fewti e ndaygu ngu ko lutti ko fof ɗo fewti niwrude tout le monde wona makko ɓe na lanɗo wi wonnongi on sayi ɗon numrude e ɗum fof ɓete dans les ténèbres ko ɗum woni dans les ténèbres na goɗɗum ngo ko rewgol yimɓe ɓe daga andi leydi nabane adama wallinde kammu ngu nabane adama hendu ndu nabane adama ndiyan ɗan nabane adama ñamete ko ñamata nabane adama tagi kanko e hoore makko na kanko tagi hoore makko donc jonnutugol mo dewal c'est très dangereux goɗɗo winda deftere fuɗɗoɗande kande fuɗɗi ha kande lanni a yiyal ton ella ngani ma ndinno defa hindi defa hiɗa mari probléme déjà joni noon eɓɓore aranere nde dimension arano fi la conscience humaine ko nde bana adama on andata inde makko nde ɓandu makko ndu voilà suudu makko ndu piiwoy ko o jeeyi ko ɗum ɓennata l'ego ko conscience ko mais ko conscience
ɗaynowoma, c'est à dire inde ma komin woni kaaɗe. ara ya anda honɗum inde ma nden firi inde nde jonnaɗa nden a landaki ay goto ene nde inde ɗo ko honto nde iwi ko honɗum nde firi ɗimmum ɗum giɓali gi rondiɗa ɗo giɗon kadi yiɗa sutingui sadi sikki à l'extérieur de toi c'est l'ego ko wontiran ma kon ɓaawo ko yiyoto e ko memoto e ko nanoto ko conscience ara noon non ko woni on ɗon kaka niwre jeeya ça fait partie des ténèbres e oto ngun jewɗa e brique he koye jewɗa e jankoye koye nodditirɗa e dankun e armoire um e kuyerum e kopum ha ka wonnen ɗo woɓɓe no mantora sika koye piyoyi ha ka wonnen ɗo mi yi woɓɓe kadi ko ɗum woni dignité maɓɓe o ko ɗum ɓe bewiranta yoore yimɓe piyoy ɓuri koye jasude ka hawre ɗiɗi c'est à dire ala hoy koye duwaɗa gollitirde fiya feƴƴi gurdam maɗa ta ko ɗum hollata ɓuran e dow tanama ɗuuɗa on ɗon ko conscience ara noon conscience jeeyaɗo e niwre ɓurde hulɓinade leggo te hulɓiniya buyi koye ɗo wuuruɗo ɗo iwata nder hoggo o ɗaɓɓay tummo o jokka o ɗaɓɓay tun ko wallinanamo keeri no o foofira no o walora no o ajjora no o ɗanora parce que lui il n'existe pas dans la spiritualité ko piiji feeñuɗi ɗin o sikki ko ɗum inde ma ne koko feeñi ɓandu ma ndu koko feeñi ɗen briqueje ɗen tolje ɗin matiri koko feeñi on diplôme koko feeñi sikkuɗa nde allah ma on a sutaki ɗum watta ngila hino e ma ko a sutaki ko ɗum waɗi siɗa hawkoyede ko ɓay konko suuɗi e ma ɗon ko ɗum waɗi si a maayiɓe hawkoyde ko ɓay konko suuɗi e ma ɗon yeehi andi jagga faut pas vivre tan ligo ta yangano konko suta ɗon tun wota naatu tun e ñammingol konko suta ɗon tun ko ɗum waɗi si a maayi nde wonno ko ɗum ɗa ɓuri hittude ɓe anda ko ɓe waɗe na wino ko an jeeyi ɓandu ko an jeeyi inde ko an jeeyi oto e ɓay noon joni ko jeeyi kon tigiri muti joni ko yahawke donc dimension spirituelle ɗi moon c'est la conscience c'est-à-dire d'ensemble ou d'association c'est-à-dire ɗo conscience ɗi moon nde yiwruɗa oɗa ka spiritualité siɗa ɓeydade aray ka ɗimmo ɗum ɗon fof koni ɓe kono noon ɗimmo famille ma on c'est-à-dire ɗa ko an tun woni wiwde ko minni ko min je joni aray woni ka menen iwa ka je ara ka nu fof ko niɓe famille ɓe nguri ande dambe ande leñolangol fedde amen nde ɗo kadi ko golle kilan amen o parti amen o association amen ressortissant andiɗa ko an tun woni e gurgurunade e fenade joni ari ka hoggo jama joni hay ɗaɓɓi appartenance collectif ɗo kadi ko conscience go mais o conscience ɗo ko e niwre iwɗa kolorru niwre iwɗa arda e wondu mais ara nun ɗum no hulɓini ɓurɗin mum ɗo ko a segma ko a bulore laaɓude ko ɗo kala ko tawi ala e nder konko nodditiɗa ɗon a jaɓata tu vas rejeter tout ce qui ne partage pas les valeurs les idées comme toi koko tawi kon noka fedde noka parti noka menen noka menen noka menen noka équipe amen noka club amen kala ko tawi wona ɗon ɗi a juroto ɗum ɓe wetta nagge voilà ɗum ɗo noon fof naya felu hoorema c'est ça sa ari ka hoore leydi ɗo
tu traverses d'abord les ténèbres étape par étape koye ɗum ɗo heɓata conscience heɓata ganda on tuma noon yaltitoya e ndaygu ngu ko ɗum ndaygu ngu. Troisième dimension de la spiritualité, c'est la conscience dans l'unité ko ɗum c'est-à-dire kono famata la conscience dans l'unité mana ko a bani adama ko deɗen no wodi ko kafuɗon oui leydi ndin inde e ma kaaƴe ɗen no e ma on malaikajo piège ji mon hiɗon kafi go Allah koko kafa Allah koko kafa Allah koko kafa ça c'est dans l'unité ko ɗo heɓata ko wiyete kon le partage dans l'humanité ko ɗo wawata sendodade leggal ngal no e ma tadi no wodi ko iwata e leggal ngal ko hato jinɗa e mum no wodi ko iwata e ma ko leggal ngal hato jine mum ɗo no hecci lego premier degré e lego deuxième degré no hecci ko min ko menen no hecci ɗum ɗo ko a aduna on ko an ko ɗo bani adama on yiltitoto ka tagu makko andi arno ko a bani adama ɓe wujjuma neɗɗan kako ɓe waɗanma toɓɓe e gradiji joni noon ɗum ɗo mutini ndaygu ma ngu joni noon a ruttike vers ta propre nature ay ruttike e tagu ma ngu ɗon hakkunde ma ɗon e Allah ko wodanma ko ɓantagol tun c'est fini tellement qu'il est proche de toi ɗo noon a ɗuɗata heɓude ɓe yaada ndaaru ko annabi Ibrahima ɗa a ɗuɗata heɓude ɓe yaada ndaaru ka nelaɗo alayhi salatu wasalam ndaaru ka Isa gon Mariam a ɗuɗata heɓude ka yaada par ce que a yaltiti e ndaygu ngu wonamo kala suusi ndaygu par ce que ndaygu waɗa ha yiitoɗa namo ndaygu no wa gonga kono waɗi simɓe no takkade ka ça dérange ça t'appelle à réfléchir à changer à s'améliorer kon ɗum waɗi ñande o hino jangede kono ala famede si goɗɗo jangi ha tawi ko piiro fedde ando famade hay fuu so famade hay fuu so famade hay fus niwre haɓata niwre si goɗɗo jangi ha tawi ko piiro dambe hay fuu so famade par ce que wona a dambe maɗe wona a fedde maɗe si goɗɗo jangi ha tawi ko yo sakkitor piiro ngaygu kilanji no hay hunde wiyani ceke kaka dimension ji arani ɗiɗi o woni ko min ko menen sitta kadi ko menen on ndi ko min on kan si jurike makko ɗon mayata parce que ɗon dignité makko on ko pewre kam min ɗon c'est très dangereux ɗon o tigi itta wonki garano yaaɓi sot himo wawi warde ɓengu makko mo wawi warde mbodu makko mo wawi warde ɓiɗɗo makko mo wawi warde kawtal makko layɗe très dangereux galaɗi makko ɗin no juuti hiɗi seeɓi himo yaawi fi trop ha law to so kunni si memi inde makko nden ayimo wiide ko inde makko nden min so wiiɗo ña bengan ña yum ña l'ego il est très facile à blesser parce que o jaɓali tawnorde hoore makko dans l'unité dans le tawhid kaka aljanna woni ko tagaɗa kaka aljanna woni ko tagaɗa kono pièce ji maɗin ɗi ñer ko sutiɗa kon kaka leydi gayi c'est ça l'unité pièce ji maɗin ɗi ñer Allah immini malaika ɓen e imminande makko ɓe seeni ka leydi ga ɓe yahani leydi go Fuuta Jallo Kollangi leydi daniri
ɓe yahani leydi goo Congo, ɓe yahani leydi goo Europe, ɓe yahani leydi goo Australie, leyɗele goo ɓale, leyɗele goo boɗe, ɓe yahani leyɗele goo yorde ken, ɓe yahdi leydi goo yowu ɗaatude. Ko ɗen leyɗele adda ndiyan ɗan ƴooga ka aljanna ton, goɗɗan ƴooga ɗi canɗi ɗi yiyata ɗo ko ɗum waɗi ñabbeli men buy sa lootike ɗi canɗi acci ndiyan ɗan piima iwana e hoore mum par ce que no e ma a charge toto woni c'est que tu as perdu. Donc dans le plan de Dieu ɓay tum pièciji ma ɗi ŋiwi kadna ga a aray ɗo. C'est pour cela je dis souvent c'est le grand comploteur, mais o yaltintama ka aljanna sin ganto ala ko enen nangata goɗɗo ɗo sans preuve. To ko ɗum yiyata bane adam, woɓɓe no rawni, woɓɓe no ɓawli, woɓɓe no wojji, ko loope ɗe. Non sa wi enne ko menen ko dignité ma on ko bewre. Il y a rien dedans. Ko parce que tu es vide de valeur, ko parce que nder ma sa ko hunde ala ton sona termus. C'est pour cela ko fu sala to. Il y a rien ko abana adama simple tawata e nder seconde hiɗa wawi wayntade waɗo c'est terminé, tout est parti, tout est fini. E nder seconde ɓe wawi wide ɗo assalamu aleykum kari honto ko jewɗa kon woni, honto ɓe jewɗuɗa ɓe woni. En réalité a jeeya hay hunde, hay fus. Merci balde Mamadou Lamorana. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Allah taguɗo leydi e kammu o hato jina e ɗin piiji ɗi wonɗa e mantorde kanko. O hato jina e ɗin piiji ɗi wonɗa mantorde kanko. O hato jina e ɓiɗɗo, an heɗa mantorde ɓiɗɗo, ayi o hato jina e mum. O hato jina e suudu, o hato jina e ɗin matériel ji ɗin grade ji ɗi wonɗa position je diplôme, ayi Dieu n'en a pas besoin. Mais ko honɗum wato jine mum, c'est ta croyance ko honɗum holiɗa, ko honɗum holiɗa, ko honɗum woni ka ɓernde ma, ko honɗum wonɗa gollude. Ko ɗum Allah, ko ɗum sanani ɓe na peese no yaawi, c'est tout simplement c'est ça. O hato jina kala ko wonɗen firande ɗo enen fimo. Si a yaltini bewre nder ton e majjere e niɓe ɗuɗata ko ɗuɗɗi. Hiɗa doga ɗo ɓaawo piiji buy a hato jina ha e majji, hiɗa dogude ɓaawo majji par ce que fi tum a wiyanoma ko a ɗum, ma a wiyama wona e ɗum, ma a wi hoore ma wona e ɗum. A wiyama ko a barkinaɗa ko tugalal dina, ko kamma ko makka ko madina, ko lampo e garta, ko ɗum ɗon ma doginde. Wona fiima antigir andi wona fiima, siko fiima eɗa andiɗa hatto jini fewn ɗo e fowtagol e ɗanagol e bugagol e weltagol e yaltugol jinda. Sa immi kadi joni a yalti a yeehi ka brure, a yetti ɗi etiquette ji fof a wallini to, a ɓorti paɗe maɗe, a wattike coñcoy simple, voilà a wattoɗa kilotum simple, par ce que ɗum fof ko bewreji, itta ɗin grade ji fof, gara auto ma on tosiɗa naɓa ɗo, et puis tu marches librement en brousse, tu te décharges tout. Ñabbele wonɗi ɗin ka ɓandu ma mi fodima 90% ko to gaccataɗo filli to. On appelle ça décharge spirituelle, c'est-à-dire a neɓino chargé de toxine ji ka nder cae. Émotion ji maɗin fof boni, ordinateur ma o jiibike, ko lampo gerta ma waɗi ma waɗani ŋañali darnali accali hiɗa e guil foro tutorowi penale waɓutuma olle raɓɓi ɗi a fokkiti ba.
a fokkiti bientôt tu vas partir yaha ka burure ka nanata hawa colli hawa kulloy an e koye kulloy on sertahi ɗon kafi la nature. C'est ça la conscience dans l'unité, c'est-à-dire ko wonuɗa kon accepta ɗum ɓattodira e ɗum yaha itta ɗin concima bewre konko wonata nodde kare foyra jikkare monsieur kare excellence mogo ɗum fof patta ka nder automato wattoɗa débardere on kilo de simple ukkoɗa e ɓurure nde yaha tout simplement sa yi leggal ara jogoɗa ngal embrassa ngal nunnoɗa ngal proprement jinda ɗon quelques kilos librement décharge ɗum fof awma tu respires tu expires tu respires fofa yaltina fofangma ɗanni téléphone ji fap sa yeeyi ɗon quelques kilos arti ka hawɗo 95% ñabbeli ara yaaci to par ce que nawnare manne ko nde hoore woni kali min ni ɓorta paɗe ɗen wallina ɗe tekpe ma ka leydi hetta vitamine ji ɗin ɗi fappet majji rapidement sa yeeyi noon ton e calculgol lampu garto garsade naatoy ɗum ɗo yoɓaka ɗum ɗo fat naɗan gurnal. Tu te libères, tu fais le vide de tous ces déchets. Jentoɗa colli ɗin ko haalata ko ndara kulloy ko feƴƴata wota waro kullunta war boddi wonu neɗɗo ɗum fof ko kafiɗuɗa nature o fais tes courses et retourne-toi, tu rentres à la maison. Aye ko mi haala mako sa hawri ton e canɗi fubbo e majji yaru ndiyan ɗan Donc, voici les 3 dimensions de la spiritualité. Aranundum, c'est l'ego, c'est très dangereux. Yeyi landoɗa hande konnunde inde ma firi baba nene yeyi landoɗa ene konnu firi nde inde am neɗa nata ɗo question réponse question landiɓe konnu inde ma nden firi landiɓe ɓay si tawno koka haalama jonnanoɗa nde inde alanta ko konnu nde firi donc ka honɗum ko a maccuɗo déjà si tawi hay inde ma nden ko yoluɓe ko gonɗa mantorade inde nde wonɗa mantorade ko anda ko nde firi ɓaynaka haala anda ko mbo raɓu ma ɗum konto ɗum itta e to bete anda ɗum donc tu te détaches de ton nom wi wonami inde ande ngil ɓali ngi rondiɗa hiɗa yaha hiɗa dimba hiɗa manto heyi datte mum no lannude ñande o ñande si datte mum lanniɓe ala hunde ko ɓe waɗa ɓandu ma ɗum sona hawkoygol wallahi ɓe yaltinte ñande goo ɓe hawkoye fes ko kango on ɓe alama haala ɓe hawkoye fes wona gabru de ko ka yimɓe ñoogu ko ñoogu ka yimɓe hawkete wiyete gabru ko poubelle yimɓe wiyete gabru ko hawketake konge ma ɓe yiyata ɗum ɗon ko ɗum sanda darana c'est qu'on appelle la spiritualité ko hawkota ko konge ma ko ɗum hawkuɗa ko ɗum weltiniɗa e mum ñande o ko janga kala ka fi Allah haala ko janga hani hajja hami tanna hami waɗa ɗum mi feway hami ñañaña ɗum ɗon ñande ko Allah ko ñande o ko janga kono si ari ka kofi e ka nandintinagol e démagogie e naawi ɗum ɗon ñande o ɗon wakkili ɗo ƴetta forme ji ɗon change ɗenɗe moɗon tangara wi aray noon o woti kadi watta hiila moƴƴa kalannode yewtere men ɗo bana adama wonɗo e ɗi dimension ji ɗa ɗiɗi l'ego premier degré deuxième degré rento an natuɗo dans l'unité dans la spiritualité dans l'éveil de la conscience yewtugol mo expérience ji ma bonɗi ɗi rewɗa e no gasa woɓɓe mon hari ko wuyɓe no gasa excusez moi woɓɓe mon c'était des prostituées woɓɓe mon c'était des gangsters woɓɓe mon hari ko jam fotoɓe e ngeygu
woɓɓe mon hari ko bogotoɓe tubaka kawtal woɓɓe mon ko pooɗayɓe tuttayɓe mikkitotoɓe yarayɓe donc ce sont des termes, excusez-moi, mais c'est la réalité, c'est des ténèbres. Donc si tawi a rewi ɗiɗo piiji an watta ñiila neɗɗo ɗani ɗon yewtugol mo fi ɗum ɗo fi yo heɓu hakkille, par ce que wona an ko miijiɗa ko ya laaɓan mo reedu fi yo faamu, mais andu ngande makko ni fewɗon no soki. Par ce que kanko o yiyete ka hoolareji makko ko a neɗɗo bonɗo haani o yaltay o junja indema nden partout, an hiɗa yewtude mo expérience ɗi rewɗa e mum ɗin ka hakkille ma laaɓalngol mo reedu fi wota o yano sifa muɗum o yaya ma diya ɗum waɗi si Allah inni bone on ta feññi mo, par ce que buy ko e nder hoggo wuuri, ko si a gayniɗo e mo immade kamɓe yimɓe hoggo ngon ɗum ɓe sownodiray ɗo ha gundara. Donc annema moƴƴere kanko ka makko koko boɗi, wota inno a danda yimɓe wota wonu sauveur, accu woɓɓe gono ton ko ɓe yiw, yaroɓe gono ton, fimoɓe gono ton, jeene woɓɓe ɓe hatojini e adinneede o karam ko maɓɓe no ɓe hatojini on karam kojo kadi faut pas être so tawi hoorema an a yalti inna non ko be yiltitoɗa nder woggo to yaltanayi men no ko ya woni dimension go faalaɗo o tawe tomo faalaɗo wona ka woni. Donc aray yewtere men nde ko ɗon hadde hannde. Merci Boubacar Sarr, merci à tout le monde. meɗen weltani, meɗen salmina, meɗen lando sino hayfi kala wonɓe ƴettude thérapie e junngo amen actuellement dans le monde, e kala wonɓe sodde lekkele ɓuuri e junngo amen fewno ɗo. meɗen salmina kala sponsor ɓe amen ɓen kadi, wontiran ɓen e la Guinée, wontiran ɓen Amérique, Angola, partout vous êtes dans le monde, wontiran ɓen Sénégal, kala wonɓe gollude gollal fi yo o page nawna selli ɗo yo o sakito e julɓe ɓen e musidɓe ɓen ɓe sendoɗoɗen ɗengal e diina e aadaji, fi a anda ko hombo hato jini o vidéo. Mi haalanima, mi haltanima aaden goto pet si yii ndaygu ngun sabu ma an ɗum ɓuri kala ko wonde mawɓe gadna ɗo. C'est que les gens ont mal compris, par ce que wonɓe wiitade ɓen ko ɓuri hewde kon no hollude yimɓe ndaygu, kamɓe tigiri ɓe niɓe mande hiɓe niɓe hiɓe pirde feddeji, mande hiɓe niɓe waɗande yimɓe publicité ji bidon. Sa janggay deftere yaw ndaara ko wonde e sawaba, ko hawrodiri e konngol Allah ngol, hawrodiri e konngol nelaɗo alayhi salatu wasalam, ko faamuɗa kon hocca ɗum ɗon ko lutti kom tertoɗa ton. Sona ɗum ko e diina yimɓe wonɗa, so tawi an ko ya rondo foppet muɗum ara yarna ɗum yimɓe koye diina yimɓe wonɗa, hoɗum mo yiɗa wono huli no guƴi. Sendidire Allah taguɗo leydi e kammu e Allah mo wonaɗa présentéde o, Allah mo wonaɗa hollede on ko Allah bonɗo non, bona jikkujo non, na on duwaɗa rewde on ko Allah jo yimɓe ɓen non. Allah rabbu samawati wal ardi kanko himo mo wooda, hiɗa yiya mo kadi yiyande bonde kara na kanko few, mbiyenta perception. No way ko goɗɗo wonata lagine ɗo o nana inde France, andu an wonɗo France ko andu ko famata fi France kon, e o wonɗo lagine ga na France goto suti ɗon, kanko e mo suti France aljanna, an hiɗa suti France woyay wot adina andina goto, kanko e mo suti France aljanna, an hiɗa suti France yiite. Donc mais on faut ko fi France won ɗon haalde. C'est comme ça l'affaire de Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.